Akiaria hindi ya kigomano kiu uria wari mwandiki munene wa ngwataniro ya Africa Musa Faki neugite mari na mwihoko githurano kia mweri turorete ni gatafanio na njira ya thayu. I am here today on this African land of Kenya to express the African Union full solidarity with and support to the people of Kenya. We stand shoulder to shoulder with you at this critical juncture of your country's trajectory. Faki ni ongereire kuga ngucanio ire koretwo ho gatagati-ini ga kiama kia Jubilee na ngwataniro ya NASA ndiagirire ni kuguoyohia muingi kuona ni undu wa unduire cia magukanira hindi ya githurano kinene makiria gitaro-ini kia Africa. There are some who believe that elections in Africa and the violence are synonymous. Let's be frank. Since the onset of the democratization processes nearly 3 decades ago, elections have more often than not been challenging moments in Africa. O kahinda-ini o kau kamiti ya mwanya guthingatithia uigiririki wa ithurano ya kamiti ya ithurano na mihaka IEBC ni hurite ndosho gavana wa Vihiga Moses Karanga na muhuraniri wa ugavana wa Laikipia Nderitu Muriithi ni kwagarara mawatho ma ithurano. Eri aya mekuriha ndosho ya ciringi 500,000 o mundu Akaranga wa kiama kia Progressive Party ni undu wa kuhuthira marangi ma ngwataniro ya NASA na Nderitu uria urugamite ari mundu kiumbe ni kuhuthira mbica cia President Uhuru Kenyatta wa Jubilee. Oho mubunge wa Kasarani ni ahuritwo ndosho ya ciringi 250,000 ni undu wa mahitia ota macio. Mr. Chairman, Othe aya atatu maracirithagio ni kamiti ino ni undu wa kuhuthira mbica cia ahuraniri turwa cia president a ciama ingi o ndumwe na marangi ma ciama ingi matari na rutha kuma kuri ciama icio. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Wanjiru wa Njuguna.